ام به برنامه یک تایبت چه کمله زندامی به میوان نخه این کمله لوی داره لپیشبری ونه دوی برنامه دا ام پیواجو اشتی و جواکا دموکراتیک کو به بانگا ریبر عبدالله اوجالان ده 27 سباتا 2025 دا دست بکر و هایانا جی دوام دکه نقاش بکن دیسا دوی برنامه دا ام فرمانا هفتی و چاران یا لدیجی جواکا از دیجی نقاش بکن جبوی ویجی دست بکه امنها یک سر بری خبدن میوان برنامه لوی داره اندامن ریوبرین سازین جنان این لهولندای بمرانه ام یک سر دست بکن بخیر هاتنا و دکن سپاس دکن جبوی و هون ایرو دوی برنامه دا لگل منه ام به پرسین خواه این برنامه دست بکن ام ده پیواجو اشتی و جواکا دموکراتیک دانه دوی پیواجوی دا نه ام قانونا چارچوه نقاش دکن دست بکی استخوازم نیرینن و این جبوی پیواجوی بپرسم هیوین بتایبت انجنان جبوی پیواجوی بنیرنا و بچه آواینه کرم کن ایدی از ما فی اقافتنه ددم و هما میکروفون شخواه لگل و از هیوی دکم کو همو هوالن من جن همو میوانجی لوی داری تبلی برنامه ببین و نرخاندن الخواب ما و تماشاوانان را پروا بکن کرم کن دست بی که اون خواب بدن ناس کرن جبوی تماشاوانان از رمزیه توسن پارلمنتری آمده کم انا امل پامنا برن ولات غریبی هولندای گلک سپاس دکن درفت که آوا جمع و حوالی مرا پیواجوی بنرخین جمع درکت براستی دما مرا پیواجوی مزید که گلک ام بیجن ناویو داده چه لی ام باوریه بسرکوتی خود کن ام پی باورن که ام زنان ریا کیجا هری باشه جبوی پیواجیا کرده جبوی جنا جبوی جوانا وی برفراتی بر روژا یعنی وای سر سال در باس بود نقاش دکو من پیشنیاری وی دناوا همو جهانی داتی نقاش کرن امکانا ناو بیجن مینا 2013 دا پیواجوی آشیتی سوا چوا سر دورمه بخش سرای قلبا لویر قلبا اندل و پشتی قد دگنات و ایریش لسر کردا سر جوانا سر جنا به هر هوا کی بردوام کردنا و ترکیه دات مزبی کی زیاده تر قتلیام جنه اما بیجن حالی دایکا دا پیواجو کی دست برکتی هم بر ماده هدی دایک درن لکولانا نوبته دگرین به هوای به هر حالی کی به سر کردا دا و دخوازه کردا بقیده که آسیمیله بکه ادام دزانه که دوی پیواجوی دا آشیتی کی به رومت به او کی چه به هزا کردا و به پیشنگی سروکاتی دا گلک چرچوه گلک تشت ور تداوی کرم باش کرم به هر حالی که دا او هزاجی دگل کردا هی که امتزانن به پیس روکاتیا خو هر کی بازار خو کولان خو هر کی باش بکه لانا امتزانن دخوازه دولت ترک سالا چون ام بیجن مینا به فسکرنا پکیک سلاح دانیتن پشت گوتن هدی شر مرن کشتن برا چه نه برا هندا دموکراتیک سیاست کی برای آوا کردن و برای اور نقاش کردن لی مخابن سال کینا بردوام نبی دولت ترک نخوازه گاف پیشتا باوجه تمی نگه خو امده نه بر توما دخن لبر توما دخه به قیده جد خوازه تک استنگی لی تو چاره و نمایی بخوازه نخوازه گروی پیواجوی بداوی بکن اگر بداوی نکن وی چوا دوام بکن بداوی نکن هزا کرده گلک زیده یه و ریخستن واجی گلک مزنه به هر هوا کی دا کانه کرد برخو بده جن کرج به هر هوا کی دا کانه برخو بده 3 سال پاشیه به هر هوا کی کرد هم به امبیجن جوان کردا پرجیرن جن کردا پرجیرن به هر هوا کی دا کانه تکوشینا خو مزن بک به شکل کده درکه بر دولت ترکیه جی دولت چار پرچه کردستان جی اشغال کردن به هر هوا کی کانه برخو بدن هر داوی مدیتیانی لوی داره ام دبیجن بلکه ام کوم کی پچو کرد نوا بازار ولایت هولندا دانه د چالکی روجاوا دا به هزار کرد دکتن دروه نرازی بونا خو نشاندن به هر کلان کی جا اروپای به حیا استوریای به هر جکی کرد درکتن در و به هر جکی چالکی کرن نرازی بونا خو نشاندن ام به هرزا کرداجی باورن ام زیاده تر پیشنیاری و بمیجوی سروکاتی خو باورن جبر بیا وای گرا دولت ترک
روشکی پیش دا گاو باویجن تو چارا و تنیه هده پیواجو دست پیکریه نکن گاو پاشتا باویجن دما گاو پاشتا باوید چه ببه گلک دیسا 3 سال شونده هره yani emana bejin maliyeta de boy şer xerç dikin kanı ji boy fekiriya aboriya gelê xwe tevayî kanı xerç bike tevayî ji gelê xwe ra ji fabrîk ana em mêze dike pêvajoya Tirkiye aboriyê her çik derê şûnda der her çik derê şûnda dere ew şerê ew tiyarê ew baleferê şer radike bi milyona dolar lê xerç dike ew bi xwe îtiraf dikin de اقوا سنه بچمه ج شر را در او بچا شر را در جنا را هر ج اکولوژی را هر ام بج ج کولانا را هر ج فابریکا را هر اقوا جوانجی ما دور نابه ام دبین انا هر زیده ام دم تماشا دکن خبرلرا نوچه تماشا دکن قتلیام جنه هر زیده ناف همو ولات دا ترکیه زیده تر بیه هر زیده جوان باغملی ناف ترکیه دا زیده بیه her keve zindana her zindan zedeyi Türkiye'ye çıma jibela ki 7 sale asimilasyona ser kurda devam tıkı 45 sale ji li ser kurda dixwaze tevayî aboriya ekonomiya Türkiye bide şer jiber vî awayê gotinê serokatî pir mühim e hêdî naxwaze şer çêbe hêdî dixwaze aşîtikî bi rûmet û berfire ji boy her halî ki yani dema mera nêrînê serokatî mêze dike gelek madeyê wî gelek mera pê hêstiyar dibe pê xweş dibe mera difikire de ki serokatî nava çar diwara da ye hemû cîhanê sankî çavî li hemû cîhanê heye hemû cîhanê kanı bixwîne kanı şîrove bike kanı ew bike de haliyê jina da vî karê lazım haliyê ciwana da vîya lazım hewlê zaroka da yani mera em nika bifikirin wa tişta ew di nava zindanê da kanı bifikire her kolankî dibistanê ve her perwerdekî xwe perwerde bikin xwe xurt bikin xwe ew bikin dema mera mêze dike gerçekten mera bihêz dûye û mera bi rûmet dibe lazım e ki dewleta Tirk roşkî pêş da vî pêvajoya برومت بسر بخینه به وی قیده کن بنخریم. بله بریز رمزیه دنرخاندنی دا گوت بلکه میوانه کی دنجی بخوازه برسف بده نها تشتا کو نرخاند اوه کو ریبر عبدالله öcalan لزندانه چاره سریه کی پیش دخه و هر کسی جی بانگ دکه کو به ارکا خرابه دوی پیواجوی دا ام لوی داره وکی جن دوی چی بکن جبو کو زیدتر اف پیواجوی جالی ریبر عبدالله öcalan بهیستر بمشه ام پیشی از بیشم مرا کانو خبری خسته بکه ام دکانن او هزا مجنا توا دهیه اما انا بیشن به وی جوشا به پیام سروکاتی آمد چقا کردستان ترکیه چقا به سر پیان هر آلان که هر جی کی کنسری خواد کن جو انا دو پیر فستیوالا درسی میبو چقا گل چقا او به جوش کی مزن چبون وره براستیجی تv و پیوا گریدای آشتی ام 3 سال بره بیجن تevayî em diçûn çalekiya hercikî pêşî set li pêşiya me çêdikirin nedilişte em gav bavêjin cerkî pêvajo dest pê kirî her qatkî konserê em bêjin gelek festîvalê xweş çê dikin gelek tiştê xweş çê dikin belî kî pêvajo bandora xwe nîşanê tabanê jî daye kanın cuan kanın ki hedi teva yani dema nûça temaşe dikin cuan her cikî nêrînê xwe dibêjin mera hîs dike ki di bandora pêvajoyê bandora serokatiyê ez bawerim ana li Bakurê Kurdistanê tevayî ciwan dayîk berê wan li îmraliyê ye û xeber ki ji serokatî werkî giş tevayî ra bi ser piya û bi rastî ji dayîkê me bi rojan li ser piyana her cikê her qatkê her kolankê meşê xwe panelê xwe ê xwe dîsa dubare dikim em dizane ki bandora aşîtiyê bandora serokatiyê em jî jin mîna jinê Kurd çi destê me were em lazim ki destê xwe bi têkonîşîna xwe mezin bike em tevayî destê xwe tekin bikevir
سپاس دکن به کی میوانه کی دن به همان پرسیم دوام بکن جند وی لچار آلین کردستانی لجیهانی چی بکن جبو کو ev پیواجو به سر بکوه جبو کو دست دیری بر عبدالله öcalan به حزب به برز رمزیه جیبال کشان سر ریخستن بوین لچاوا بریخستن بوین کرم کن دست بکی اونجی خبتن ناس کردن از هول امینه مره به بریا کنگرستار و مجلس جنی هولندای سرچاوا ساوس باستكم وقتی ام البيفاجو كسروكاتي دست بكري ام لميزكن يا هری باوری پی آنی دست بکی ده جن بو یا هری گوتی اپی واجوی بچه سری اف سروجه هوی سر بکوی جن بو باوریا جنی گله که پی هاتوش بر بویل فلسفه ده رابو بو فلسفه کو سروک آپو دمجي ويدا هاتي چاندن ويل فلسفه ده رابو جبر ويجي باورياوي بي هابو جبر ويجي وقت دجمن وي باوريه نتساني دجمن دكو ابي واجو ناتشي سري جبر وي بياوي نكن وي او تشتا او بدي بيشاوي نكن وي تشك نوي دانين او وي باوري دبنكو ملاتي وي دشمناتي بكافي نيف ملاتي كرده ونيف سروكا وادا اف وي باوري دو بندو خستن او تشتبه بس باوريا ملاتي ما او قاسي وي فلسفه رابوي او قاسي زانبونا سروكاتيكو دايويا دوي تشتي ده جن هاري بيش بو جن دسبيكي ده وقتي تبيراما دسبيكا بري نهاجي ما بحثي كريا دسبيكي ده كوش جن تفلي راشنا السلاح بو تفلي بروادا بو الأكاديمية معصوم قرقمص البيروتي سروكاتي تجنارا جو هرن خريبة ببن هرن هون بروادا خو بمشين سيروش داونن هوني پروادي سروكي ما امنو گهشتنا امي چاوا پروادي در باس بكن امي چا گو هر جنكي وهاتي الفيدي حاضر بوي هر جنكي ايشا خوا پاروا بكي كو چاوا گهاي في استي گهاي هاتيه فر دوي ايشي پروا بكي بيه تنشتا خورياتي پروا بكي وهر سروجي وبقدي هوني جف هوني نمونكي وستين هوني ونموني بدن يه پشتي ورجي در باس بنج بو ويجي ام ايرو وقت ام دميزينن لجيهاني تبدا بواجد دنگدا نا الباكور نل باكورتاني نل باشورتاني نروجلات نروج آواتاني لهر چار پاريخ چه كردستاني الدنگدا ولجيهاني توائي دنگدا ايرو ام دبينن ملت ميل فر يبياني او خب بحثي دكن بيجي افسروكي هف قاسي كوفي ملتي راشتي تشكي بهيساني كي تشك داني واغرت هناوي وي تشك داري كوراشتي وي تشكي او تشك دلي وي بو حوالي وي ريبو حوالي وي چند سالا بو كلو ازار خوشوي تشكي رد گوتن تشك هيساني كي اغر بردا وك اغر بردي دلي خو لي باورياوي بهبو بدوی باوریه دبو کو او چکوری دانی و کردستان کا سر بخو آزاد برو هبونه کی و چبی و آوا کرنا قانون چبی آوا کرنا کی دمجی ملت ترک دوی چبی بری ملت کرد جبر سروکاتی گوتنی خود د بیجی ایر وقت اف دست بکر من نه پاراستنا ملت کرد تنکر من پاراستنا ملت ترک جیکر من پاراستنا همو بکاتیا کر جبر ویجی ام باورن ایرو گاوی هری مزن یه هاتنا پیش کردن اره دولت ترک برو پی نای ام چقا بیجن نخوازی حوالی کرسی خود چکه نخوازی حوالی بجی هر وقتی بلا دسته ملستر بی بلا ظلمیا موری مشان بلا او بن دسته مدبی بن لپی بن دبی بلا جیانکی نه جیانک کو اسبب بجی نه امولت گهاوی استی کو قبول نکه خلا مجي خلا مجي هاتي جاري ناف جمل ام بيجن روش افاي كردستاني نافي كردي منت كاري ام بالنفيسينن ام غهانو استكو نافي كردي ام دنفيسينن ام تيبي خوي زيرينجي ام دنفيسينن نبتيبي واجي ام دنفيستاندن جبر ويجي ام وكجن ام هر وقتي ام باورياما بسروكات ما هي باورياما اكوي كردستانك اثر بخو آزا وي چه ببي
بكدا فاجنا بكدا خوينا وان شهيدا كو هاتي رجاندن كو كليل كل آزاندية بخوينا واتشي بوي أو كلك ناين ونذاكرن أو كلين تجازر نابن وهر وقت شين بدن وكسك بدن ورنجي خو بدن جهاني تفاي ام كمكي روشا روجا واجد بيواجوي دا بنرخينن نهاد دسبيكا سالي دا ششي تشلي حتى بستوني تشلي لروجا واي كردستاني شهر تشيبو إيريش تشيبون بمداخلة درورا ايدي غاوكي انتغراسيوني بيشتي بيمانا دناو برا فرمانداري قصد مظلوم عبدي و جولاني دا تشيبو نهاوكي حكومتا دمكي بناو دكن ام دبيجن هتشنه جبركو انكو إيريش دكن جي همان هيزبون لبيدري جبوي ویجی نه استا روجاوای کردستانی جبوی پیواجوچ ما اوقاز گرینگه. گلکی گرینگه جبو او خوا هم باری وی گلکی کم دبینن. دوی مجیک و دواد هاتی چاندن جنا کردن خوا کم دبینن. ویکی مایه در نکاری در باستی پیواجوی ببن. جبرو او فلسفه نهاتی الجماع خونده کرن. هر وقتی فلسفه کو از سرکمه از خداني قوتني ما أس خداني رأي ما أز ناخذ مكسر بكذا أنا ناخذ مكسر بفيس شريكي منو كرسي يا جماعة في سروكاتي هي أو هف سروكاتي قبولناكي أو رين نادي ماكو أم درباسي هف سروكاتي ببن هي زامية كردها ناخذ نافي وهزب بكذا دستورة سوريا ده نخوازه نهاب چه رنگی و پارلمانتی خو آوا کرنه رنگی کو سری صد پنج و چه جن چه وی پارلمانتی دوی بکی و چه ببی پس بردفکا واقع جنان نکاری و او گوتنی خو آخفتنی خو امر خو حمویج و جوی بستینی او سالهردارا مير سالهردارا كو حكومتا دمكي دخوازي هر وقتي جن كولابي هر وقتي جن ناسما خوا جبير بك هر وقتي جن كولاوي بي بيجي بمره بيجي صاغبه داويدا كرد اگر انتگراسيونا لروجاوای کردستاني به تمثيليت انگونونرتيا جنان چي ببه و باندوركي چاواج بو همو پیواجوي بك ام دبيجن ام دبيجن هگر اف سيستم كو نهل ام درباز بكو نهل كو دست جنا كرد تواي بكوي دستوري دا دست جنا كرد برنگ خوا بدنگ خوا بكوي تيدا وي گلكي بسكريك تشيبي وي وكي وقت بريدا كو جن تقاسي دمي جاهلية دا جن دهاتا ونداكرن صاغيتي دهاتا دكتا قتل كن وصاغ دهاتا بالعرض كرن وأوري درباسك أما وقتي بيواجو برنجي جني وبدنجي جني وري ناسين وري بيش دبتشي وقالكي وهم آلي ما هم آلي بيك هاتي دي وقالكي درباس ببي أمي برنجكي جيانك حمو بيك هاتي تبدأ بجين دكارة ببه ميناك جبوي هر ميناك جبو حمو جهاني تفاي نجبو متاني جمجبو جنا كرت تاني جبو جنا عرب سريان اسو يجبر ام ملاتي ما سوريا ام قالك نيف تكلاي ما نيف هنا ام قالك بري اف حكومه ولي سرحمكي عاليه ما باكرو روشلاتي سوريا ام حمو جيانك بفرا درباز دكن جيانك درد مايك جانا مايك حمو مايك بس خانت وقت تكرن خانت جور تكرن هم يكو قبولنا كيكو او بارتي كردستانا روج آوا سر بكوي خانتي دور مع دمشقين جبروي حتى جمتي خستن وحتى ام ما قاربن ام بكن ام نجبو جنا كرتاني دكن ام جبو جنان حمواتكن وسر بكبي وام سر بكبن وجبو ترصا قالك ايش ما هي وطيبه جنا كرت للروش اواي كردستاني ترصا حكمة دمكي المدميزين تقام كارو خباطي ما بيش كتير ترصا قالك هاي جبر خواهم بري وهيزي كتشك دبينن خواهم بري وهيزي بتشك دبينن نكارن او تشتاوي هيزي دكي وهيزاكو هيزاكا وقت داعش هاتي بشكاندن بدستي جني او قالك ما ترسياواش ما هي
جبر کو شورشا روجا و شورشا جنیه شورشا گلکی جنیه. سپاس دکن ام بپرسن خوین د دربار پیواجوی دا دوام بکن نا قانونا چارچوبه تنی قاش کرن دوی قانونا چارچوبه دا چله هیویا مه بنیرنا و جبوی گلان و گوهرتنه چوا چی ببن و احتمالین کو امنانی قاش دکن جبر کو بریا نهاجی هات گوتن کو او نبه افویه کشتی لی دوی چوا ببنیرنا و ناویم بریوانه کردستان باکورم لهولندا جی از د مجلسا دن حقه شیط رونای ده هم چی دگرن د سری د جبوی و درفت کو ادامه مگلک سپاس دک و ام دبیجن سرکفتن جبوی جن تیوی برنامه که هر بواتو گرین که و جیانه ده ام بیجن تلویزیون یکمین کو جن برخستن دکنه و برای بدبن نظام بلکه ابنجت استازانم سری ده ادبیجم سلاو ملحمی تماشاوانا و ام سلاو خوی گرم و سلاو خوی هری شورشگری ام طیبتی جربرتی سروک اپوره بشینن و جه گریلا ایرو عاشقی خاص ده پیواجویا جواکا دموکراسی ده ایرو اوجی ده چپری خودنه ام گلک سلاوی خوی شورشگری جوارت شینن نوالی زندان آرد شینن و دایکه آشتیره مالبات آشتی خوازره و دایکه شهید داره که ایرو نوبت دانینه هم بره ام بیجن تریاکی و هر وها تشتی هری به احلاقی دناوا کردستانی ده ولهر داری که پیشیا جوانی کرده دمشینن ام وان پیروز دکن و ام تکوشینا وان ده سرکفتن تخوازن اری والا جی آنی سر زمان پیواجو ایرو ام دمکی گلکی ام دمکی ام چه ده بجه ام سرشور دنه سرشور دم ایرو دمشن ایرو رخصنا کرد لی مرو بجه ام گاوی پشکی پاش و پیواجو پاش و ام درنن یه دمابوری ده سروک ربر اپو ایرو نه آشتین نه ایرو تنیت خوازه نوتو دواده نوتو هشتاده و 2013 هر تم آشتی خوازه و هر تم ریا ریو بازی آشتی خوازی و یه دموکراسی لبر دولتا ترک وکریه و هفت که اری شبوی و ام بیجن باری هری گران دیسا لسرملی سروک آپوه چما ایرو سروک آپود به از محتاب آشتی دگرم یعنی بو محتاب آریورم از محتاب خوی آشتی دارم ایرو محتاب خوی آشتی هیت ندید که ترکیه ده چما چونکی تشتی کو سر ربرتی گلی کرد خوازه پر گران باهایه دموکراسیه آشتیه وکیویه دخوازه ام بیجن همی خوزای و جنا و زاروکا و یه همی گلی بنده سیدتی خویا شبروی فیلوزوفه کی ام بیجن یه هولندی بو لامستردام تبلی اوکی کی بو کنفرانس کی و دگوت ایرو گل ربرتیا گل کرد فکر رمانی وی نفهم کرن اکو فهم بکه دبیجه اف ازم اف جبوی متخوازه کی ارمن به سوریان به عرب به ترک به کرد به اکو فهم بکد بجه جبوی من الپیتچه اکو بیانی به اری جبروی فلسفه سروکاتی ایرو جیت ترسن چما جیت ترسن چون برجوا هم بری برجواندیه داگر کرده روبرو هاتن اکیش راسته aynı sahi. Le em txazin reberti gelê Kurd, rexistina gelê Kurd û em wekî jin jinê gelê Kurd em txazin Cumhuriyeta komariya yani komara devleta Türk demokrat be. Em vî txazin. Gavê demokrat be têpayê hemî rengan nas bike û em Kurd jî navê de. Em biratiya hemî gela txazin ne gelê Türk tenê. جبروی دنیا ویا زانه کو ایرو گله کرد ایرو هنه هبونا خصاص کرنه و بتکوشین و بدل کی مزن ایرو دنیا هبونا ما قبولت که لبل اویا جبوی ام بجن
ببه برسوش پیواجوی ره بسه نه چما چی پیو دوی واره دیپلوماسی ده واره پولیتیکای ده واره ام بیجن برخص بوینه ده ام باسا ایشای کی نو دکن نه ev inşa çiye çavaye diserimede yani eva şu beri vejiye bu beri vejim evet ki tişteki nunine ev inşa em hammi sadiye da xanukin hammi sadiye ve bazı xoda xo peş bıkın xo xurt bıkın jineki em bejin veki em bejin bangam jini Avrupa reteveye veki em bejin penaber hevala ani ser zaman veki penaberi ki Kürt li dereciyan jmere ne jiyane iro nefes همه در نایل وداری چما هر دارک سر کوکا خوشیند به جبروی هر جنکی و کی جن طیبتی چما ایرو سروکاتی باردانی باری آشتی دانی سرملی جنا مر شر دست پیدا کن جن آشتی ساس کن اما ایرو رخصتنا گلی کرد مرو جن تف آشتی ساس کن جبروی مرو دکاری بیجه و کی آوروپا ام جن دکارن دواری دیپلماسی ده خورد کن ام مالکی حوالکی جنکی ام تنه نیلن امرم وی پیواجوی بن بدریوی ام پیر پای بکن ام دلیوی بکن و ام دلیوی بکرن جی گله کی انسان مد مال خود بتنی مانه اگر کو ام بیجن ام بدل یا جی ام بیجن دین ام جن دین دارن سروکره ج فکر و رمانی سروکره و ام دین دار شهیدانه çünkü her şeydeki gave canı خوی پیروز ده el paymay geleki em wekî jin wî fam kin dirê çewî derin wekî şehîd zîlan dibe xwezî ji canê min bêhtir tiştekî dî hebû ya min serokê xwe re ji vî gelî re min feda kir bana evet tê çîman ji me re peyamekî dide me gelekî em wekî berê jiyan nekin em roja xwe îro em çiqat jî bikin yê sibê me serî hewqata ava bikin belê پیواجوها کو ایرو سروکاتی ربرتی دست بکریه محتابی وی ام دبیجن تحمی سازیاده و تحمی پیکاتا ده میماری و آشتی و پیواجوی ربری گلی کرد سروک اجالانه ez şember bipirsim بله Naha ve god em dixwazin tiştekî biguherînin em qala înşayê dikin rêber Abdullah Öcalan pêşengtiye vê kir û bar daye ser pêştêjinan lê bi awayek şember divê em çi biguherînin gelek caran em qala guhertina dikin ji bo em mirov bigîje qenata ku tiştekî şaş bû gav hate avêtin hate navkirin lê ji nav şûn da mînak qala komîna tê kirin komîn vê çawa bibin ji bo çi bibin vê jin kîjan rolê divan komînan da bilîzin بله سپاس جبوی پرساوه لی ام بینا کما gen ew dîroka gelekî kevne kombûyîn yani manyawi ji bo wî înşa yani komîn eve çiqas mesela mirov fekirî dîrokê serdest û hemîn netewa neşne dû kurd werin bahev xeber bidin derdê xwe ji re bêjin bibin hêzek hemberê tiştekî ne baş werin her tim bela kiriye yani perçek kiriye û birêxistin kiriye û xwe vegiriye daye bel parça yönet dibêjim Tirkî ji ber wê îro ev rêxistina divê pêvajoyê de ev kombûyîn komûn ji me re de her tiştî de lazim e me gotiya warê dîplomasiyê de lazim e warê rêxistinê de rêxisbûyînê de warê çandî de warê perwerdê de di hemî îro çî jiyanê de pêwîst e pêkate îro hene û jiyan dikin hemiya de îro em xwe saz bikin mezin bikin em wekî do wekî pêr wekî mehaborî wekî par em jiyan nekin ev ji me re dest nade eğer em wisa bikin em nabin bersiv vê pêvajoyê re tê lingê vê pêvajoyê kêm bimîne ji bo barê herî giran ser jinaye û eğer pêvajoy îro pêk newe pirsekî we hebû îro dinya îro em bêjin serî de jin û hemî em bêjin şoreşger û gelê Kurd diviya nîşanê hemî netew dewleta dan wextê rêbertî hat girtin ji zaroka 13 saliyê bigire heta dayika xecê falay 65 salî xweşewitandin vî peyamî dan hemî dinyayê ne dewleta Tirk tenê çünkü piştî wî dinya got berê gelekî yani viya nîşanê dinyayê dan em mirov fekirî dîroka Kurdistanê gelekî em bêjin serhildan derketibûn lê belê serhildanê ku em bêjin rêberêkî bi birdozî tune bû
رباري كو هر شر برچهم بز بكتنبو رباري كو امبيجن ببردوزيا خو بردوزيا وي كو جن جنوب بافرينا وبيجي درد جنيه وامبيجن ويا درخه هولي وبيجريات ايفا مشات ايفا وكاد به علاج تجي ايفا درمان تجي ايفا درنا كتبوا هولي ايرو رباري قال كرت نولوتيكي بيدغرا حتى كي ايرو تينا يجي جينولوجي افراند شما جينولوجي المجنيه جبروي جنا برتك نشاندا قلت وكي بونا حلاقه كي اجر دور بري خو قلت دنيا بلافي ببينا ايركو دنيا وامبيجن دولته هم بري ما هي هر چار پارچه كردستان ايرو سرو كي مزاراري كي بدني وكي شيخ سعيد سيد رضا نمر امواج شهاده توان بدري ببيرتين اير وكي وان بسرو سرو كي ما بينا هر كرده كل هر دريتي خوبك غلوكي كي جاگر وناوا دلي واده بتاقه دنيا بي پیامي ديت چكرن رزگرتن جبر في برخدانا كردا و ايرو سروكاتي بخوجي دبيجه قالي من بو خلاق كي جاگر دورمن ها شبروي فيا نشاني دنيا فيا تبلا بزنبه ايرو كرت انجاج ويدمي وحتى كيرو ادو امبيجن نوتو نهبو ايرو ام 2006 جياندكن كرد دواري بوليتيكا ده پیشکتنه واري لشکری ده پیشکتن امبيجن واري ديمقراسيه ده هر واري ده پیشکتن ايرو تو كسن كاري دي پشتا كردا بده عرضي بلا دنيا بي تفزان به gelek سپاس خوش صاحبي هر بجي سلاف ورز خمجورت شينن سرناوي جن تي في وي مجلس سامي امبيجن هولندا هر بجي سپاس دكم وبانغا خوان بين هر كس بلا هر جن تي في زيارت بكي gelek spas Eri. dikin رومتا مي سپاس هر devam بجي bikin hina nîqaş devam dike em dixwazin nehayinekî xuşkubratî nîqaş bikin xuşkubratiya di nav gelan da Rêber Abdullah Öcalan bankir destpêkî hinekî du dilî hebûn eger nêzîkatî bi viya wayê bibe çawa em bibin xuşkubrayê hev hîna êrîş devam dikin çawa em bibin xuşkubrayên hev niha bi nêrîna we ev pêvajoyê hêvî dide ku gel pirsgirêkên xwe ên navxweyî çareser bikin ji ber ku hinek alî jî dibêjin pirsgirêkê me negele ki pirsgirêkê me dewletin ku em didin rûbirûyê hev gel hûn çawa dinirxînin vê yekê دوی پرسات ده اما روش آوا بدن نونه روش آوا براتیا گلا دست بکر وقتی براتیا گلا دست بکر الدنیا همون ملاتا گو چاوا می براتیا گلا کن گله قدش مناتیا مکر حتی جواکا ده دجونو خبرو او دهات مد گو چاوا هنی براتیا گلا دستی واب خوینا ما هاتیا هلاند چاوا هنی براتیا گلا دست بکن بس الإيرو أما يزين هجر أم براتيا جلا أم تسبينا كن أم نتني جيان دك الدولة كده أم نتني أم بشكن جوي ملاتي حموي إيرو اللي باكورجي إيرو نا كرتاني جيان دك الور ملاتي تركجي جيان دك أو ملاتي بريشان كو هناك ملات هي بريشانة أو بإرادة خو كتيت نفشر ده بإرادة خو دشمناتيا يجيراني خو كريم مال باطن هنا بلكي جنيوات مالي ديدنا جنيوات ني في ملاتي دنا زاروكي واني ملاتي دنا وچاو جيان بكن وبتشكي جيان بكن وباشيتي جيان بكن وبراتي جيان بكن جبر ويجي لروج افاي كردستان جي قالكي بسغريك تشي بندس بيكا كما قلت دس بيفاجا براتيا قالاكر او جي بفلسفه ريبرتيبو بفلسفه ساروك ابو حتى من دس بيكر قالك أصلاً حتى نهاش قالك أصلاً بيشيا ما داتش جبر هنجي أم خنيزيكي وادكن أو إخانة مردكن هنجي أم دتشن أو باجاري كو جني واكتين دستي هزي هوفاندا وش إنش كان جج وهاتي كرن مج دستي وارفاند مج دستي وخلاص كرن أو بإخانتي بشتي أف حكومة دمكي هاتا سر حكم
إخانتك هري جرام وعشائري عربة وعشائري كو دقوتن أم بورنا أم بخوينيرنا بلكي هنك زاروكي وخوينواني مدو باجاري ودايما هاتن رجانتن إخانتك هري مظل مكرن دستي خدان هف وخورتي ما وكتشي ما هفالها هفرين هري نمناكو الدنيا تم شهد بناوي بلا بالدنيا تفاي السري كده هذا اشكنجه كرون هذا قتل كرون هذا دستريش كرون جبر ويجي راسته ام قبول دكن وام برو عشيتي وبري براتي دكن بس يم مقابلي ما تشد بيجي او تب مردكي دويج دجي ام في فلسفه ام درباست كان بيجن بلاني لأن ذهنيتك نقاشتكن لبدري ذهنيتا مير دولتي لبدري دفي ام باش ناس بكن جبوي ويجي ام باش بناف بكن فرسكريكين جلان بهفدورا هنا ان نينن بس غريكي جلان بهفرا نينن بس غريكي جلان دجمن دانيا يسر حكم دانيا يكو حموتش دستيوي دا وي دانيا اولي بس غريكي جلان هبون پارچا بونا كردستاني هبون الفينات حمو چاو ام بجمع هذا لوزاني کو چیکرن کردستان کرن پارچا هر پارچا کی دشمنک جردانی پیش مقابلی گنده کردا و ایران کرن تالان کرن هنک آنی هنک هوف کو او مجی خو د مجی واده چاندن کو اوا او ملاته کو شری واده کی اوا بس حمو ملاتو او ذهنیتنا او ذهنیته حمو ملات نوی او اید خوازی پاورجیان بکینه ملاتي ما حموجي دخوازي آشيتي جيان بكي جهرتو ملاجي جبر جفيجي ويران مال ويران كرن تشيبوا جفيجي مال ويران كرن تشيبوا جفيجي قتل تشيبوا جفيجي قتل تشيبوا هر دخوازن جيانا كانوا نفشي نو جيانا كانوا بجي كازنا خوازي نفشي واي نو دوي جيانا كو هر وقتي طلسيدا خميدا وي تشبي سريمه ام ايرو جياني دكن ام ناخذ نزارو كيما وي جياني بكن ام ناخذ جيان زارو كيما دوي تلسيدا بن او برسيكو تسري وادا دجمناتي مين تسري وادا هناوي خدا دكلن اف جياني حتى كنجي وي بردوام بي وحتى كنجي ازي تقتل عامة درباس ببن حتى كنجي مينا شنغالي امي ورن درباس كرن امي حتى كنجي وكا انفالا وري سري ما كرن وكا حلب جوير سرسري ومواري كرن ام حميد فابرس سري ما دهنا سري ملاتي بيانيشي دهنا لك استاسكن بفي برسيم دوام بكن ام خوش كبراتي نقاش بكن شوا تابلو يكي خوش كبراتي جلان لكردستاني لروشلاتا نافين تقاري تيشا بكرن جوان المجي لفي داري هنا قالوا بو خازن تشتكي بحرفة بكن نيرين نخبيجن بلي ام سباسيا ودكن هاتنا ودكن وهفالين حاضر دكن نافي مرونا هي از انداما اسخبات كارا چاندو هنريمه بلي يعني براستي مجاركي برفرها براتيا جرام مجاركي جرانه نا مجاركي كو ام بيجم بروجكي وشافكي ومهكي وصالكي بلكي وسمروف بكاربه وك براتيك بيك بينا يعني جبركو اگر ام لهر دو اليان جيبنا ام بيجن لجل كرد بنرن او لجلن بيك هاتين هريمي ام بيجن لتركيا يعني لسوريا يعني عرب ترك هلا فارس يعني او دولة زاروك وانجي بكار اني لهمبر كردان دان شركرن قالك مالبات بركي زاروك خاجي بدل دان يعني بلكي ناب مجبوري بيجي لي وكا دولة يعني دولة كتا كترك ام دزانن قالك كس قالك جوان بلكي بمجبوري بلكي بدا خواز لهمبر قالك كرد وسا دا شركرن بواجي ام بيجن دوي دري زحمتيه وي هنا كسين ام بيجن قالك كرجي قالك يكو بسالانه قالك بدلين جرانددن قالك مالبات زاروكي وانجي ناف شرطة چون شهيد كتن بحزارة شهيد مهن هم اگر ام شورش رو جواب بگرن یانجی ام بیجن يعني لباكورجي كومكوجين لباكوري كردستان تشيبونه هم سيستما ايراني ام بنرن يعني ام بيجي ما بدلين جران دان جبوجي اس فام دكم يعني وك جوانك يجي فام دكم كو اگر جبو قبول كرن يعني جبو ما يجي هندكي جرانتي او راستيه يعني اما ام اف موديل يعني موديل سروكاتيه بوج دس بي كده براتيا جلان خسريه ديمقراطيك وك چاره سري كي
نتنش قال كرد لجروجلات نافين رتباي يعني اگر ام بفكرن يعني ام بيجن قال لك كاست بيجن دفي ام سينور نولاتي خو چه بكن اما اگر ام برياري کی وسا بگرن ام مجبور هین خوین بدن هین ام بدن بدن نتنج علی قال کرد لیج علیان علی پیکاتین دنجی اجبر ویجی سروکاتی ریبرا پو مدل کنو ودمه بگره پار فکر خسریه دموکراتیک و براتی گران کو ام بکاربن وک پیکاتین هریمه بهفره بکاربن جیان بکن لی هر کجی بکاربن ما فی خواه بپارزم ما فی هر گلی کیجی بکاربن لوی داری هبم ام بیشن گلی کرد بزمان کردی بکاربن باخوه وک کرد بکاربن بجی وک هبونه کی خواه وک کرد هبه یعنی لوی داری ام بیشن وک سوریان جی بلا وک سوریان جی هبه وک عرب وک ترک هر وکی دنجی بوه او مدل دركت هولي از بيجم يعني ام بيجن ام بنرن لروش حتى نها يعني بهاتنا شورش روجاواجي گوهرتنکی دوی آلی دا چی بو براستی ام بنرن یعنی دناوا 2012 شهر سوری دست بکر ام بجن 2013 حتی آنها راستی گلک جوان گلک جن گلک زلام جی میرن عرب جی تبلی ناوا شورش روجاوا بون ام زان گلک شهیدن عرب جی نافتا هنا گل سوریان گل ارمن گل آشور یعنی اوجی اوجی جی خود شورش دگرتن نتنه دهیلا لشکری دلی دهیلا چاندی دجی ام دبینن گو لروجاوی کردستانی استرانن هفبش درکتن بجم وک خرفانی بونه وسا وک نه خرفانی اصالت روح چیبو ام بجن عربی کردی ناف هفده یعنی اتمسفری کی خوش آواکر نورمال ده یعنی بوجی از بجم براتیا گلان نتشتکی کو نممکنه چه ببه یعنی دکاره ببه اما زمانی که گرکه فهم کردنی که گرکه پرورده جیره گرکه او پراتیک کردن جیره گرکه یعنی از نکارم بیجم ازش پرتو که بگرم دینم ویدیو ام چه بکن نابش بلکو برینن کرجی هنه راستن اما جداهی وک گل وک چاند وک هر مالباتی کی جدایه یعنی وک مالا منو مالا حوالی کی و درجی جدایه جب اجبر ویجی ام بفکرم بلا وک گل کرد و گل عرب مینا چه قاسی و جداتی ناف دهبه اما ام چاود کانوسا نزیکی هف بنم چه قاسی دکارن به هف رجیان بکن نورمال ده ما به هف رجیان دکر یعنی تی بیرام لحلبه ام مجیان دکر بلا ام عرب د تاخمه د جی ام مالجیان دکر عرب هبون ام کرد بون عرب بیجن بهتر دیندار هبون ایکو دوری اولجی هبون ام بیجن هرا فلجی هبون ارمنی جی هبون ما به هف رجیان دکر تجاری ما هف دو عاجز ندکر یعنی ام دکت مالا هر کسی جی ها اگر ام بیجن د تاخ کیده ام دکارن به هف رجیان بکن چما ام دکارن دولاتك ده به هف رجیان بکن صدام اوی مزن از بیجم دولت دستلات دار يعني سدام اويكو او قصد جمناتيان جي رو هاتنا برهف دولة دستلات دار هيشكو بگي جاوي استي چما اجبركو ام دزانن دستلات دار دخوازه هر دستی خود سر هر تشتی دینجی حاکمیت خود سر هر تشتی هبه هم لسر جنان هم سر جوانا هم لسر جواک بتواهی اگر ببینه که هزی کی دخوازه گوهرتنه که ارنی لوی دارید چه به او گوهرتنه لگوری برجواندی ویبن تابی ولد جیوی در بکه و او جی مدل ری بر اپو جبون روجلاتا ناوین گوهرتنه که ارنیه يعني جبو جواكي كي ديمقراطي جواكي كي خا ناسكري جواكي كي كو امبيجن ما في جنين نازدك جواكي كو رنگي كي جدا نازدك او جبو دولت دستلات دار خطريه كراستي نتن لهندري سوريا ما امبيجن لتركيا به امبيجن لايران ام بينن يعني لايران او قاسي او بدار خستن هنا يعني إدام حتى نهاد بردوام دكن أمن كارم بسكنين بالله لهم بر تشجن بتش جوان بتش ما مستبى بتايبت أم دبينن جي لهم بر كسن زانه كسن كودو خاصن قهرتنين أريني بكن أنا أسبجم لجور من براتيا جلان دكارة بيكورة أما زمانك يجرى جرى كراستين. سپاس از خوازم تشتکی جی بپرسم نها مقاله رولا جنان کرد دوی پیواجوی دا وکی جنن جوان جی دقاتی رول دکه سر ام دبینن نها دوی پیواجوی دا بتایبت جوان دکارن چی بکن بینیر نده؟ راستیه که یعنی ام بیجن
رولكي جني تايبت د شورشا كردان دا اصلا ده هي نورمال هي رولا جنين جوان هين زيدا ترش بركو او نفشن نونه او دكوها او دكارن گوهرتنا هري زيدا جي بخارا بينن جبركو او بيشروجن ج جن ام فرد بن جداي كن خا ام فرد بن اما وقت جنين جوان ام نفشن نو دكارن گوهرتنن ارني چه بكن ام بيجن دستي مدا يعني ام ببنجيكي نيني انا ببنجيكي ارنيجي برويجي پرورده تشتي هري گرينگه خابون وخناس كرن او پر گرينگه مروف بزان بوك جنك جوان هي زعما تشخاصيه اسكيما الجوهري متشيه اس تشخاصي دكارم بدم و بيك بينمجي يعني از هول بدمجي بكم تيبكوشم حتى كو اس بيك بينم او گرينگه جبوج خابون جبو جنن جوان پر گرينگه بنيري نام و دوی خبونه لگرینه دا هنه کی شنبر باخون انتگراسیون میجاره کی سرکه کو ریبر عبدالله öcalan جبوی هر دری جبوی کردان له هر دری و کی پیشنی اردانی پیشیه د انتگراسیون دا به تایبت ل دیاسپورا ile dervey velat ve ki civane ki belki un baştırıcı dizanın ve bu sağlan ditiye ev şekli entegrasyonu jiber ku ویجی بالکشان سر نهال دنیای جوان دکارن زیادتر وکری بین برانبری گوهرتنان جبوی و او انتگراسیونا جبوی جنین کرد له هر درا جهانی لروی دریجی به ویشه وازی دکاری چاو تیشه بگره انتگراسیون گرینگه یعنی تو بچی کی جان ام بیجن وک اگر تو بچی ولات کی بچی ولات کی دیجیت نورمال دجی یعنی انتگره دبینه سنا کسین کو ام بیجن ولات درباسی اوروبا بون زمان وی ولاتی فیر بون چون دبستانان چون یعنی بهلکی اوتوماتیک دته هندکی انتگره دبیدیسا اما وک گلت چاو دکاربی بکاربی انتگره بی او گرینگه حتی نها بنيرينا من هندكي شكل كيوسا ام بيجن شويكي اواي كيوسا باش يعني تمامي هين تشينبويه تما وكي قالي كود نورمال اجيش بركو اوقاسكم كوجيل سر درباس با اوقاس ام دروشن زور زحمه درباس بون هندكي ام سر خوفا قرتيبون راستي بركو ما دخوس ام هبونا خو بباريزن او قالي الور بباريزن دنجي قالي الولاتشي بيجيجن نفيدري ما او انتگراسیون هندکی ما هیشت علی کی هیشت اما گرینگی کی وه چماش بر کوته بکار بهین یکمین توی بکار بی لوی دری بزن بی چوا سیستما وی ولاتی چوا دمشه سیستما جی تولی دیجی چوا دمشه لگور به هند دکاری فیده کی هم مزنتر بدی ولاتی خواه هم مزنتر بدی او شورش الور او کدا کو لکردستان تیداین مرو دکاری هم بهتر بلندتر بکه آستاوی هم بهتر بلندتر بکه و به تایبت جوان لوی در زمان جدا جدا دزانن چما هم نکه ناو بلدیه ده چما هم نکه ناو پارتین هولندی مینا کن آلمانیان چما هم نکه ناو سازیان جواکی کارن هری مزن دکن جبو مافن گلان ها جبرکو دولت ام دزان لگور برجواندی خو حرکت دکن اما سازیان مافن مروفان او پشکی کی هندک علی کی وانی دنجه یعنی چما من نکوین وان سازیان وک جوانا جویج گرینگی کی براستی هيا هم لور هم ل ولات جدا هم لسوريا جينا هاجي ام دبجن ام بحثا انتجراسيون دكن هندكي ام وكجل ام ديسا بدي كيف ناف حكومتها دمكيجي يعني اوجي ويش وازكي ويش هاب اوجي هين هيا اوجي هين شكلكي او وسخو نقرتي راستي الويدري يعني الويدري جي دبي هنا رولا جني تشواد با اوجي برسكريكا كي هنا حتى انا يعني برسكريكا هري مثلا اسبارم لسوريا انتجراسيون هلا جنيه يعني كو حكومتها دمكي يبجا قبولنا كوكا هيزكي عسكري نافا سوريا ده چماش بركو دنافا سيستما سوري ده يعني سيستما بين دولتنا روجلات نافين ده تونه يعني اف تونه بو يعني ام بزن ام دزانن هلا لشكري تاني اسلام ابو اما تتينها تخازي كو قالك انتجراب بك بناف سيستما تاما هيزكي واني عسكري جن هي وتشاو بد في الي ده يعني او هندك زحمتي وهنا ازبارم قافكي باشا انتجراسيون هم لسوري جي بحكومتها دمكيرا جي
قافكي باشا تشماش بركو ملت وستياجي أو قاسي بدل هاتاين أو قاسي كاركي حتى أنا هاتيا داين سيستما كيفن شو سيستمك إنه هاد في أم بنا أم تشابك معناها بحسب براتيا قالان كر أوجي فورما كيجي فورما براتيا قالان دفي آليدا اما شي ويكي تشاو بقرا هنا دبي مروف لسر بفكره از نابجم جو حق راس تشاو بفكره ما بركون نزانن او سيستماكم ما افاكريا نزانن او سيستم جي بروجي كنايه بسال كناين يعني ام نظام وك قال كل ما زيدتري تشل سال تكوشين دكن وك جن وك جن ام تشل سال بلا تكوشين دكن نتني شورا شروجا واش بري وجي ام زانكو هيزكي ما يجن هي اف بروجه كيناهات عند زانا سروكاتي جي بو جلكي شركر سروكاتي جي جلكي باوريدا جنا كرد بلكي دهنجيان جي ام كاتن ديسا امرابون حتى كو هيزا كيما ابابو حق زالو رجواجي مكاني بو يبجا افا كربا مجلس جن افا كربا جنوار افا كربانا الويدري بوجي ام بيجن تابي هزريوان نكره عقليوان نكره هلجره ام بيجن حكومه الدمكي ام بيجن ام وجن دخازن هيزا كلش كريبي كافن نافا حكومتي تابي هنا مجيون او نكره رابك بركو يعني د اخلاقي واندا تنبويا خير نبونجي تابي از دخوازم داویدا کورد وی بزانه بم خیال انت وکی جوانه کی کنال اروپای جیان دکه جبوی ولات تچیه میناک ام گلک جارا وگری جنی قاشتکن ام دخوازم وی فیلم بکن اگر لولات ت اولهی هبه ل آرامی هبه وکی جوانن کورد کارن خیال بکن وگرن جیوارن خو انجی او ناکوکیا فيربونا نهال أوروبا يجيد بكو سرور جيبه أو جي هبه لي خيال وكي جنن جوان لأوروبا يجبوه بتشاوي خيادكن ولا تخشه ورالت ولا ترخاش دمينه راستي خيالين وجري هروي هر أزبارم لجل جلك جوانا هيا بلكي لهن منكر بيجن بلكي جلها مويا هبجي جبركو بلكي جزارو كتير فيدرينا فيري فيدربون أما أزبارم بحزارة جوانا جي خيالي وجري جي هيا لجل ما أزبارم جي جلك جوان لفيدري بلكي خواندنا خاجي كرن كارد كنجي و خواسته كوانجي كوتشتي كو جوي دري قرتن ديسا درباسي ولات بكن كو بكار بن آلي كارد آوا كرنا ولات دعما دوي روشا أولا هي جي يعني دوي روشي كأولا بجي أم بيجنا معنا عفرين بنرن راستا قالكي مالبات جي وقرينا عفرنا ما حتى بري دروجي عدل ناسان جهاز كشتن بجندية من أبوها يعني ودمي أوروشنا أولا هي نتني عادل شيء عادل ناسان عردي وخدت ناف زيتوني وخدهات كشتن هما دبين إنها بالسدان كس هاتن كشتن بشتي كوفا جريانا عفريني ودمي نفا جركي أولية هنا يعني جبركو هنا أو ام بيجن كومن كو جريداي دولتا دمكي هنا لورن هنا إريشي قال دكان شقاسي دولتا دمكي بيجن فجركي أولية بلا قال عفني فجرك ويدري ومزان بحزارة مال بادجي فجريانا أما أو بيرن داويجي توا تبق وهنا هنا حكومة دمكي روشكي أولى نكاريبو أفاكر بام عفني أما خيالين فجري أزبارم لقلب بحزارة جوانا هيجي ام جي فيدكن كود دما بيشتا د انجاما تکوشینا جنان دا اوجی پیک وره و بپرسین خوین دوری دوام بکنه خیال همو جنان لوی داری مراق دکن دراستی وی پیواجوی دا او هی بدلا تکوشینه هی لبرانبری ویجی دستکفتین جنان هنه جبو پاراستنا دستکفتین جنان بتایبت وی پیواجوی دا هم لباکوری کردستانی هم لروجاوی کردستانی دیسا لباشور و روشلات کردستانی دا تکوشین هی به نیرینا و ev پیواجو چاوا دکاره به انجام ببه. سپاس دیستاج بوی مافیا خافتنه و دمه. نها بری پرساوه یکسر انتگراسیون دموکراتیک بو. بلی راست انتگراسیون دموکراتیکی رو و پیواجوی ده مجارمه سرکیه. گاوی مرود به انتگراسیون و شش نو فهم کرن. هنکی هنه دبیجن امیج بن و کیوان تابعی وی دولتی بن. و ثانینه. and بینکه انتگراسیون دموکراتیک ها دموکراتیک بوین چی تیده نوابی هوا کیده مرو فکر ایرو محفی زمانه محفی بناته محفی دموکراسی محفی سیاسته محفی کته به همیشه واضح خوب سازی خو بدی جیان کرن و هبونا خو مسوگر بکی تفتیده و شرطیه یعنی تفتیده تیخویا
Ajberwi ev pevajoya embejin entegrasyona demokratik ev ji bo hemî gela pêwîst e ama ji bo gelê me îro yê em bêjin Bakur yê ku em bêjin hemberê me em pêre me vê pêvajoyê rêber gelê Kurd dest pê kiriye dewleta Tirk e. Lê dewleta Tirk vê gelekê qanûn derê. Ji bo ev tişt pêk werin gelekî qanûnê em bêjin entegrasyonê derin. Yani qanûnê azad, mekazagonê azad rêbertîna vê danî. Çünkü em bêjin hereketa PKK de yê rexistina gelê Kurd de hemî hevok wate dide rêbertî. Wate lêbar dike. Ji ber wê wekî em bêjin entegrasyona demokratîk çi ye? Gelekî mirov fekirê yani mirov merak bike. Nava wî çi ye? Ji bo wê mekazagonê azad derxe, qanûnê azad derxe û nava van qanûna de jî pêvajo pêş bikeve, gav bi gav çi ye? Pêşî em dibêjin rewşa fizîkî a rêberê gelê Kurd mafê hêviyê pêk bîne. Ev mafê hêviyê pir tişkî girîng e. û ev em bêjin peyama netew dewleta wê dewleta Tirk de jî heye. Ama pêk nayne. Vê hezîrana ku borî konferansa em bêjin nav netewî de eva hat ser ziman û Tirkiye jî mehkûm jî kirin divê awayî de. Ama îro ku ji bo berjewendî wê şexsî yê dewleta Tirk ji wan netew dewletê dinê ku heye dewletê dagirkeriya em dixwazin. Mesela nava her dewletî de em bêjin kesimekî ew jî heye aşitî xwazê ye, demokrat heye, dixwaze nava cîhanê de pêşengiya aşitî û azadiya gela jî bike heye. Eva ji ber wê mafê em bêjin entegrasyona demokratîk eva ye eke ku wa pêk neyne tê çi be? Mesela bêriya 10 roja gelekî ev biryarê ku em bêjin saziya re û bi hemî saziyê sivîl re û bi hemî partiyê siyasî re hevdîtin kirin ewa bû wekî em bêjin pêşnûmeyekî ku bişên Meclîsa Tirk ama heqiyeke erê kok qanûna kok jê re dibêjin wê kokê darî em dibên ya kokê bav û bapîran de ew ê qanûn jî kok yani ê destpêkê ye ew ya gelekî pêşî wê pêşnûmê bibire partiyê siyasî ama nebiriye çi ye rast û rastê bibe meclîsê tê xuya ez vî baweriyê deme ew navaroka wê pêşnûmeyê ku amade kirine li gorî xwe amade kirine ku li îmiraliyê nîqaş kirine bi rêberê gelê Kurd re ew jî dûr xistine ez wê baweriyê deme çima ev kê wan heye çünkü ev tirsa wan heye ev berjewendiyê wanê şexsî dike ve xeteriyê li gorî wan bercev çünkü li milletekî çiqa şer devam bikin li çiqas em bêjin rabt û zabt bixine bin bandora xwe hewqas berjewendiyê wan e çünkü berjewendiyê wan ji şer heye şer çiqa berdewam bike çünkü şerekî qirêj bin şerekî bê exlaqe şerekî nel gorî em bêjin singê himberê hevin her tişt navê de heye şerekî bê exlaqe ji ber wê em bêjin rêberê gelê Kurd dibêje gelekî navaroka va qanûna navaroka em bêjin mekazagonê azad têde bêne xuya em nizanin lez û bestê bibine meclîsê ka çî têde dertê em nizanin yê din serokkomarê dewleta Tirk Erdogan digot vê pêvajoyê bibin hemî me vê pêvajoyê bi ser xistiye ev pêvajo me îvme pêr lêbar kiriye û bibin vê havînê bibin ber hemî gelê me ware payê bikin ew tiştê ne baştin êwan em jî mekazagonê azad yê entegrasyona demokratîkê ku rêberê me pêş nûmeh amade kiriye û pêşwan kiriye pêş dewleta Tirk û gelekî em jî wî mal bi mal hemî gelare em jî bibin bi platforma bi civîna bi her tiştî em jî wekî gelê Rojava gelê Bakur gelê Rojava û gelê Rojhilat û gelê Başûr taybetî gelê Avrupa
کو چوام لویجیان کن ام ویا یک روزک ام جمال نسکن یک روزک وی پیواجو ام بسکن جمر زراره گلی کی امر چارجنا چار انسان خبردن وی پیواجو ببن جواره بیشتن چکی گل تکنولوژی اری هی دسته geldi ama بگمان تلویزیون خوددار نکن زاف تکنولوژی باشه مرو باش بکار بینه بخ خدمت تا گل پرم باشه اما مرف تشتینه باشی پرتده گلمه بگمان هر اروپا د سه پای مالا د تلویزیون ما تونه جبویه ام بانگ دکن گله کی هر کس سر پیواجو صاحب سکن خوب ساز بکه یک یاد دو پرساوه سر براتیه گلابو براتیه گلا براسی پرسکریک ناوه گلا دتنه والا جیانی سر زمان اوه بالداری بطایبتی تشینم دکشینم سر و خاله ev leska devleta ye. Her tim devlet li gorî xwe tê çawa bike ew bixwenkar e here nava gel bêje ev ev e. Mariya dikire, mariya ditirsîne, mariya direvîne dike sîxur. Wî awê dixe nava gela dibêje here bêje wa birate gele. Mesela mînak. Vê pêvajoya Rojava de ku bêriya sê çar me dest pê kir û vir de û her tim jî ama vê pêvajoyê de pir ام بیشن رشکرن چی بو سر فلسفه ربرتی ما و ها خواستن چیکن اما چی بو نه گرتن آرمانجا خو نه لوری بانگام جواری جیه طیبتی گلی کردن جیه اوجی کردن اما کردی چوانن کردی سپی کردی مری کردی خفروتی بانگام جواری بلا اوجی بزورن سر شرف خو سر آدا خو سر کوکا ریبر عبدالله öcalan جبوی پیواجوی جی گوت بو یا کل ویدری بسرکت یکیتی انگو خوشکو براتیا گلان بو راسته ایرو هر چقدر جی دولت ترکیه اطراف نکه لی خوشکو یکیتی خوشکو براتی بسرکت که ما آزادی زوده بدست خستگه گوتنه که اول که شیده اول گلی چیا دبیجه ما آزادی ده روجبونه سروکاتی ده ما بدست خستگه ام آزادن چما بریم کور بون بریم بزمان بود چه بود من نظام بودم بیشتر چه بکن ایرو ریوره بازه و حرکتی و ایت کوشینه حتی تبیجی بس پرتوکا کووارا تلویزیونا قنالا ربری گلی کرد آفرانی بدانی برن تو کسک بلن نبیجی نظام چه بکم هیه ایرو حتی تبیجی چما ایرو ام بیشتر فلسفه جنجیان آزادی ده و دروشمه بو بله بو فلسفه کی شیانه حمی ام بیشتر گلی جیانه خصبن باندورا خواه و بدلی جی مزن بون ایر کو ایرو ام نواروکا و فلسفه جنجیان آزادیم خواهی درنین کی اف فلسفه سروکاتیه ام جن نکارن تی وجدانامه بیشی چما او جنه کو جیانا خوش دستان اونزان پساده ل کردستان با روجلات دولت ایرانی وام داوه وکر هیچی تحبسی دنه بردار و وکرینه شبوی گلم بن دنگی وان ام بن رنگی وان چما ام بیشتر ایدی جیانا بره یعنی بانگا من هیچ جوان آرزویه زواج جمره نپیکانه دوی پیواجویه ده بلا جوان فکر رمانی خواه بدن سر فکر رمانی هبونا آزادیه اسکیمه اچتکمه الکومه ازی چبکم و balkışan ser zavacı ez videmi pirseki din bikevim navberi mivanın din jik dikarin bersiv bidin naha em qala felsefe u fikri Reber Abdullah Öcalan dikin yek jivana jî hevjiyana azade û vedin irxandinê xwe de berî jî gotibû mêr şerxwaze û jin aştî ava dike tîne û pêşengtiya wê dike her jinekê Kurd ku bi vê felsefeyê jiyan dike li Ewropayê bi taybet li her derê hayana di vê pêvajoyê de bi taybet çi qasî dikarî hevalê xwe hevjînê xwe veguherîne çi qasîna jêra lazim e ji ber ku Rêber Abdullah Öcalan bal dikişîne ser vê jî di vê mêr jî were guhertin erê em vekî jin li vê derê rûdinin û nîqaş dikin lê ê ku di vê were guhertin ew şerxwazin çi qasî mekarî vê yekî بله راسته وگم گفت ربری گله کرد گله کی ام بیشن کدو امک دایه بلکه پنجی پرتوکا زیده دناب و چار دیواره ده نفساندیه چونکی بشه روش فکره حوالا گفت یا اولویت فکره ام جلوه داره شعب ملی ام بیشن کات چا پیشی ام وکه ام باری تکوشینه جی حمیداتین سر پشتا ربرتی و سر پشتا گریلا او جربه خود کن پیوره خود تینشونه لبالی ام چقدر فهم دکن و تخنجیانه او مهمه
ام نابجن بلا قلت من شاشنا وفهم كرن ام نابجن بلا كسقنا زوجة لبلا ام بيجن زواجة ديمقراطيك مع الباطة ديمقراطيك سرقت بعافا بكن هفجنتيا ديمقراط يه ام بيجن هفجنتيا وكذي شما افتشتكي منوية افد جيهاني ده مرو فتكره تكوشينا حمي جلاده از نابجم اثر دستا یه حمی گلاده özgür eşit yaşam nine özgür eş yaşamitine yani hevjintiya azat evatine ev kavramı jibu jiyane mayinde hu xoş u embejin ku bingeha ve sağlam be serokati peşxsiye bangamın hevale zevcan dirette ve mer ekejin peşijin çımajin erku rebertid ve jineki hani zora hani mejimir هم بري دولته يعني بروتوتيبي سرقاتي دبي مالباتي بروتوتيبي دولته اجبوي بي قالكي هر جنكي خبري خصمكي خدش خبري خصمكي تي حوكا اكي بابي بد مالي ده اكي هفجني بي اكي بابي بي افرسي جميرن تي حوكا سيامري خصمكي افا زاروكي جي هنا تيوا مازن وهي عيننا برز بتشوكا تزارو شي لمازنا فكر نفسا مازن بن ديمقراط خوشك عشتي خاص تشبه ابد مال خدم تشيكن كولانا خده باجار خده ابد بيجي حمي باجار اوكا دريكي بي اوكن بيري خصنا امينه اما اف بانغامج بهوالي خورت رجيه يرو تو هوالي خورت بلاني بجانا زانم از ميرم از محفدارم يرو سروكاتي من موي ميرتيت خده كشت يعني وزينية ميرتي متخوده كشت كم متخوده نكشته من كاربو بشورشي پیش بسته چما ایرو بره کچکی مالبات یکورد نویر بچه بقاله يعني دکانه کی چارچی کی نمسایه دوی میرک پیره بویا اما ایرو ان فکرن رف برف تبلی شورشی دبن حتی کی مالبات دست زاره خو کچی خو دگرن دبن تسلیم رخصنا گلی کردگن اری شبوی به حوالی خورچی گلکی نبی جن وکی بره جن ایرو پولیتیکه جن ایرو دموکراسی زانه جن ایرو بگمان ویاج بیجم چقا جن زانه دبه حوقستی کشتن چما؟ چونکی میر جن زانه نخوازم بری خواه نخوازد به هرتم گلک بندستیم بی تی اسیریم بی کولیم بی و گریدای بی اما جنجل ویدری بچکی وکا آزادی شاش فهم کریه دبیز آزاد مو هو وسانینه اوه زمانک پیدوی اوه کد دوی اوه امک دوی اوه زانبون جیره دوی اوه کربون جیره دوی اوه بردوزیک جیره دوی گله کیوان جن تف بزان به دو خود درحی خود پیک بینه که وسانیشانه مرجی بده جواکی بده چکی وسانه به امنک جن آرمانجا خواه بردا جهف جدا کرم پرچی دبه زاروک دبین دورته ده وسا نابه ام بیشن هنی آزادی وساز آزاد بمن چون پارتیاتم متینگه که آزاد بمنی نفسا شاشه geleki spas dikin ez xwazim bi heman pirsê bi mêvanên din dewam bikim heta niha çi qas me karî guhertinên di fikirê mêran da di hevalên xwe da bav xuşk bira bi çi awayî guhertin karîn çê bikin ku ev pêvajû rastî ji bandor bûye ji vê zihniyetê an ne لروجاوای کردستانی اپی واجو درباس کرن جبرگو میری کو جنک هبه چینا به جنک دیبینی سرشنا خو اف دست بکی ده گلک هات نقاش کرن گلک اصلا پیشی ده هاتن کرن گلکی شون ددان گلکی او کرن بس هاتا درباس کرن هاتا حتی ناجی میری کو هری جنک آدیبینی سر جنا خو تی نای قبول کرند لروج آوای کردستانی ده نای قبول کرند جبرویجی ام ده بیشن هم پرودا جنی لازمه هم پرودا میر بری جنی جبر جن گهاوی استی گهاوی او فرابونا مجیوی او تبلیفونا وی بجواکیره او قازحمتی کد مالباتی ده تبینی نه آلی چکداری آلی جواکی آلی جیانی او جن هر وقتی باف نل ماله هر وقتی الشغل الدرفي ماليه او جن مدرسه
جبر ويجي أمنا هذا بين حكمتها دمكي جنا ما يا كرد تقبليا ذهنيا ويناكي تقبليا وي مدرسة ناكي بيجن دايك مدرسة دايك خطب خانك حالي قوية تقبليا وي مدرسة ناكي جبر أو ذهنيا بابك صاري سريوي ديا نخوازي جبر ويجي أم دبيجن جبو كورتاي هم جبو هوالي ما جبر سفي بدونهم وقت واجي أم ناخن أم دبيجن هاجر أم دوي واركو أم مجي خوا نوبكن ومجي دوري خوا هك جنكي زحمتي ديت أم آري كاربن بوجني برنجكي كو فين بكي جيانا خوا تشاوا درباس بكي كو فين بكي أو جيان نتكو لبجي نت حموت تشتي تقبل بكي هي تتقبل بكي تشنادت بوجيانا تدرباس بكي نحمو جند نها تشك دار وراشتي تشكي جن هي مال باتك صغري بدبي چکی هری خورچی ایری خصم بنا جنانه جنه دایکه ما دایکا کو 10,000 کا خدان دکی بخوندن به زحمتی به پرتی به جنکا کو شغل دکی نه کار دکی نه کدی دکی بس وازار کی زحمتی و بسر جیانکا کو آوا بکن جیانکا خو آوا بکن پیجده پیشا روژا واد میزنی جبر ویجی ام دبیجن جن دایکه جن جیانه جن حتی جنک نه آزاد لجهانی ام بلا ام نبیجن ام آزادن لی ام بمیجارن دن دوام بکن فرمانا هفتی و چاران یا لدیجی شنگاله نه اوجی بشه گرینگه ده دیروکا کردان دا ده دیروکا روشلاتا ناوین دا کم کجیا هری مزن یا 7 سالا 21 چه بویه لوی داره جن زاروک میر پیر کال همو هاتن هدف کردن قتل کردن رواندن ده سوکان ده هاتن فروتن از دخوازم پیامن ویج بوی ویری و جیج بپرسم ایشه کی پر مزن تراژدیه کی پر دجوار هات جیان کرن هینا جی زیده 2700 جن عقوبت وان ندیاره هنا بدهان گورن کومی لشینگالی لگوندن وهنه کو نهاتنه وکرن زاروک دلیزن و راستی هستویا دین بوی شوازی گور ودبن هنا 12 سال در باز بونه هنا جی تراژدی وکی روژا یک نویه از دخوازم پیاما و جبوی بتایبت جنن ازدی جبوی گلن شینگالی بگرم ev komkuji çava dikare vere roni kirin hina jî Iraq vê komkujiye kabul nekiriye 12 devleta kabul kirine li Iraq hina jî komkujiya li şengalî hatiye jiyan kirin kabul nekiriye vekî jinin Kurd vekî jinin li diasporayê jiyan dikin ez dixwazim hestim ve bipirsim ji bo vê rojê وقتی ام بیرتینن gelekî em pê têşin ji ber پشتی وی وقتی بسه 4 ساله لباشور کردستانی بوم من کاری تندرستیت کرد گلک جنین شنگالی آنین جبو هم تداویه جبهم هم آلیه نفسیا واجبو از گلک جنواره رو نشتم ایشاوا گلک زور بو یعنی ایشاوا کوری گوتن چیا پید حالن حتى نهاجي دردي ووقتي تين بيرام من أزقوتني وآخفتني واتين بيرام أزقل كي بيتشم جبر تشتي در حقي واده هاتي كرين در حقي كتشي كو عمري واشار دا صالي ده هاتي كرين بيش باوي واوا بيش بري واوا قل كي إيشوا زوربو ورا جنك بترس ترى بآخفي تجني هم بري فيجني تدا آخفي أو جن بترسكي هري خنجر دلي ويدك هفي بترسكي بترى آخفي تبيرة تديجري تناخذي بيرة بديجري بس هم أو إيش ودرد كل خوك ودبيجي أو زحمتي أو بيرة درباس بوي قلكي زحمته قالكي إيشكي دردكي جيران بو و ناي وصفاندن از بلكي از نهال بحثي دكم تي بيرام وقت رونشنا من جنكي جو اد مالا خدا بوم هاتن سر مدقرتن بافي ما اختيار بولور زلامي مبو براي مبو جو ازبرم وقت وي ايشا خد بيجي نا ايدي تو دغري
خونش چافتین خواری جبر ویجی ام بیشن دردکی هری گرانه ام وکی جن تجاری نای قبول کرن جبر ویجی اد بیجم حتی جنا کو شنگالی 10,000 جن هی نه دیارن حتی جنک جوا ایشو كل هنا وإيش وكل ما هبن وأم آزاد نبن شقا أم خا بيجن أم نيرينا آزاد يلقوا ميزين أم آزاد نبونا مو آزاد نابن حتى جنا كاما كودر نيف لبي دجمني هو فريا أو دجمني كو تي إنسان يرجمنينا دجمني كو كتشو برال ودي بيش بريف وي إشكنجل وي جنيدكي أم تشوي نيرين يلقوا ميزين أمي بيجن جنجيان آزاده نه ام نه آزادن ادی ام تفکری Ez dixwazim vê jî parve bikim niha jinên êzdî jî 12 salin têkuşîna xwe fireh kirine, mezin kirine. Em qala îro yêjeşe dikin. Em qala yebeşe yekîneyên berxwedana şengalê dikin. Asayişa jin li wê derê heye, ta jî heye tevgera azadiya jinên êzdî xwe birîxistin dikin. Çawa em qala komkujiya Kobanî dikin. Em qala êrişên li dijî Afrînê û Giresbî û Serîkanî dikin. Îro di heman astê û belkî bilindtir jî li şengalê berxwedan heye. Eger em şengalê bigirin dest em divê vê berxwedanê jî bibînin. Îro ji ber ku gelê şengalê vê dibêje em êdî nema wekî berîne. 74 ferman hatine serme, em hatine qetil kirin, lê em li vê derê li ber xwe didin, em ji bo êsîrên xwe tê dikoşin, em dengê xwe bilind dikin û em carekî din nahêlin ku ferman bi ser me de were. Ji gel ji hemû jinan vê hêvî dikin ku ne tenê bi çavê êşê em lê binerin. Di heman demê de em hêz bidin, di heman demê em bibin hevgirtin ji bo hemû jinan ku li her derê êş kişandine. Rasta ez bitera me vê gotinê ji ber wextê êrişê li ser şengalê çibû ya herî deng da ya herî gava mezin avêtî jina Kurd bû. Medît gelek raviyan be jina Kurd çê xwe dema. Jina Kurd di xeta pêşî de berxwedan kir. Heta niha jî berxwedan etke. Ji wa êşê ku jina şengalê ew û êş û azarê pê re derbas bû bû hêz û quwet. Rahişta çeka xwe îro ew fermanê ku hatî serê wa îro nika ew ferman werê serê wa. Ji ber hêzeke. Ji ber wê êşa xwe bû xurtbûn. Dilê xwe de kelemt pêşiya dijminê xwe de çêkir. Ji ber wê xurtbûnê jî wê pêşa roja xwe wê nefşekî nû ava bike. Wê heger dewleta Iraqê te qebûl nake wê غصبا عن خواري قبول كرن جبرد وي هزي وي نيريني ده وجافي دنياي حمول جنا كردا لويدي استكارم في بيشم بله جبوی فرمانه کسک بخوازه هستن خو نيرين خو پارو بکه لسا سلاوريس براستی دما بره کالکو باوی مجمره چیروکا دگوتن سر چوشکا ککو پپوک به پریه نان دوخ بگیره دما ایریشال سر سنگالیش چه بو جنه کرد به هزارا گودیه خوشی کرم دوره کورارا گوتن مالباتی مبرم ببینه ام هر تم قالا بحثا ایریشال سر سنگالی دکاما به هوا کی دلشوتاندن بحث دکن و هوا کی راست تشکی یعنی های ام جنن دلی ما پرد شوته لی آنا برخودان کی جهیه ریخستن کی جهیه برفرایبون کی جهیه هفته و 4 فرمان نهندکه هفته و 4 فرمان ام بیشن ام ذهنیت کی وری گرانتا در کتر ام دبین یا 3 سال پیش تا بکی زیاده تر دما بیلغ کرده هبو همو نفش به هفره دجین عرب سوریانی ازیدی ارمنی به هفره دجین ذهنیت ورکر کی همو گلا هانین برهف ویا دما مرا وگر داویه جی دما مسلمانتی جی دبی حضرت محمد دو در خدا رودنه دما ارمه تابوت کی یهودی در باسته بود راد به سر پیاده مجبوری کی تجمری را رومت نشان بده اما ذهنیت کی فاشیست کی ورکت همون ناو روزهلات ناوین هم بر کردا
کرد تشکی جدا جدا کرد تشکی جدا جدا امیج بیجن سر اریشا لسر یزیدی اج امکانه به وی هوای گلک yani هفته و 4 فرمان نه هندکه نه دقیقی نه 5 دقیقه نه 10 دقیقه به روزا بنرخینه و شیروه بکی لبلی ام انا دبن شاش نبن برا شاش نبن سالا چونی سروکاتیجی پیام کی جشنگالی رشاند گوتم برا ریخستنیا خو با آشیتی کی بوکی خو بريخستن قلا رونانسانسا izleyen kirbu Reber Abdullah Öcalan. هري بهوا كي خو ريخستن بخنو بريخستنيجي برفرا بب بي قيد امكان بيجه لي انا دما ام بنرخينن تو كرد هندا كرد برينن هوال جلك بحث كرن جلك وكرن انا بسر السوشيال ميديا ام بجواكي ام بلكي بري پر بره ام توای ام سر خو بیجن ام جن مالی بوجه از یکا نوا گندر کتم به فلسفه برز اوجلان به فکر و رمانی وی از جنکی نوا گندا نوا جواکی گندا از در کتم و به هزار ما مینا مجن به فکر و رمانی سروکاتی در کت دریر ادزانم انا به هزار جنجی هینا دخوینن کی پیشتا بکیون هوال گاودن قال کر گوت کی بره جن نکانی بو بچیا دکان کی تشکی لازم کی مرکی وره هبانا انا جن در هیوی دما مزد کن به هر جکی دا هر کنانی کی دا انا دما ریخستنی له هر جکی هبه اثر کفتنی جیبه هزا جنه خودی در کتن ال جنه املاف خودی در کون ام باور کی تو هز نکانه لبر هزا جنه بسکن بشکه ویا سر شنگالی جی ام ایریشال سر شنگالی قطعا سر شنگالی شهر مزارت کن دیسا ولاتی مایجی دیسا دوباره سر ساقی دخوازن گاف کی پیشتا او گلیه به کورا دا هاتی گریدان جیه ور دینن به هزار هینه اسیر دستی ودای او روش کی پیشتا ور بردار او ام دیسا دبیجن جن جیان آزادی. Mijn naam is Laurenze en ik kom uit Nederland. Door de jaren heen ben ik in heel veel Koerdische regio's geweest. Ik heb met eigen ogen gezien hoeveel pijn en verdriet veel Koerdische families al generaties lang met zich meedragen. Vandaag zien we dat er vanuit de Koerdische zijde stappen zijn gezet richting vrede. Ik hoop oprecht dat deze stappen worden beantwoord met vertrouwen en moed, zodat alle betrokken partijen het vredesproces verder kunnen brengen. Het is tijd voor een nieuw tijdperk, waarin iedereen, ongeacht afkomst, taal of identiteit, in vrijheid, veiligheid en waardigheid kan leven. Ook ik heb vanwege mijn betrokkenheid bij de Koerdische gemeenschap bedreigingen ontvangen. Maar angst mag nooit sterker zijn dan hoop. Ik hoop dat dit het begin is van een tijd waarin moeders niet langer om hun kinderen hoeven te huilen. Waarin jongeren kunnen opgroeien zonder oorlog en waarin alle volkeren in vrede, broederschap en vrijheid samen aan de toekomst kunnen bouwen. Jin, Jan, Azadi. من پیامکی به وی شوازی فهم کر جوی پیواجه اشتی و جواک دموکراتیک پیام خدا خواست کجاره کی دن دایک کی نگری و ایدی اف پیواجو بسر بکوه دا کو ایدی خوشگبراتی گلان بپیش بکوه و با آوای کی خورد ایدی ام بکار بند ناو اشتی و آرامی دا به هفدرا جیان بکن من وی پیامی فهم کر از باور دکم زمانی واد ناستما و همو ور ناس کرن گفت اوجی پیامکی ج دوستکی کردان ل ودره ل زندامه ل کومله بو ام داوی دا پیامن وین داوی بپرسن بریم خاطر جوه بخوازن اگر کسی کی کود خوازد داویا و پلتفرم دا پیامکی خوب ده هم جبوی پیواجوی دبه آن جبوی میجارا میا داوی جبوی فرمان هفتیو چاران پیامکی و هبه کرم کن براستی اولا باسا کمکوجی شنگالی کر ل ایران فتکن دیروکا کردستانه گل کی کمکوجی هاتنه جیان کرن وکی ام بیجن حلب چه وکی گلی زیلا وکی کمکوجی باکور ام بیجن ام باسا 130,000 هندابوی ندیار دیاره
دبین فایلی و دیاره اما دبین فایلی نه دیار ساعت سر زمان لبلی مرد کاره بروجا باسا و فرمانه بکه و که فرمانه هفته و چاره آنین سر زمان لی جالی خمگینی و جالی امبیجن هر کتابی رمو که خنجری کسر دلمت که براستی او وینه و مشادد و نوانا و هاوینا گرم ده به خواست وان دایکا زارو که آدم بران جیانا خوش تینو برچه دست جیانا خوش دستن یامان تمارتن اوش بیرم ناچه او بلک آمده حافظ آمده جی گرتیه لبل مرو بجه چما سبباوی چی بو ایرو ام دبیجن چقاس فرمان سری کرده دا آنینه کرده روجلات یه باکور یه باشور یه شنگال فرق تونه همین پرچه دم دما کمکجی و فرمانا پیکانینه لبله دولتا ام بیجن یه ترک وکی سردان شیخ ساید سردان سید رضا قبر واجی مزل واجی ایرو ندیارن چما هستی مت ترسن ایرو مزل شیخ ساید دیار به یه سید رضا دیار به تی هرنه سری تی بیجن جبوی چو سابو تی نویوی رابن باسا حیفا طولا خود تهلینن لبل ایرو نویش محکمه ترکا دجیگو مگو کرد نه برنه ایرو کرد ایدئولوژیکن پولیتیکن نویش شیخ ساید سید رضانن که قبر وانا حسیانا اونجا ترسن اون ایرو دیار بکناما ایرو نویان سروک اپو رابو بیاج بیر نکر ایرو دمجیو حافظه همی گله کرده طیبتی زارو کده جیدای جبوی وی سروکاتی دبی رونسانسا طیبتی شنگاله یه باکوری یه روز آواجی یه روزلاتجی یعنی رونسانسا هر چهار پارچه ایرو تیجیان کرن ایرو ام بس استاتویا شنگالت کن گله کی دم لدست دولت عراقی استاتویا شنگال نصب که ناز نکه و پشمان به براستی تی پشمان به چما ایرو شنگالی ایرو خوی هزه کی مزنن وکا گو 12 شروان دست بکر 12 شروان ربر عبدالله اوجالان وکی 12 سواره بری یه عدوله و درویش عبده دست بکر بون لی ایرو هبون خصاص کرن ارتش خواه آوا کرن ایرو یه بشه جن هیه ایرو یه بشه هیه او درکو ارتش لی به آوا کرن پرورده هبه و ام بیش پرورده ذهنی ذهنیت کنو او هفته و 4 فرمانج بوی چی بون و ایرو او انجامه هنه مروفت کره واروجه بره تشتکی و صناعت و آوا کرن گاوه داره که رخستن تنبه تی دولت هایره هرن کمکجی بکنو جواری جی بمینه ایرو روز اوا دنیای ده تنبو شنگاله روزا و خواستن کو بتمرینن ویجی وکی شنگاله لبله ایرو گله کرد مگویا بخیره پرورده سروک آپو زانا بونه ایرو همی جی هم باسا شورشا پیشوانیا جنه ده کوهاتی کرن روزاوا تیکرن دنیا رزگرد بر شورشا روزاوا یه شنگالی جی بسایه هیچ که خطری تنه سر و هیچ ایریشنه هیچ ایریش درون سر عربا های مالبات شکوک و جیان خوش دسته هیچ هنه لیم دبیجن ایدی تقص یک سر بکوه فلسفه آشیتی و جیان دموکراتیکه فلسفه سروک ربر آپویه مش همی هوال طیبتی شنگالی ره ام دبیجن بلاویا ببینه خلوی گوری ساز بکن و بانگامش همیشه نره ام دبیجن ام ویروژه ام سر ویروژه کور ببن و بخنه جیانه حس کرن سرکفتن تقصیا گله کرده بجی ربرتی بجی گله کرده کردستانه هر 4 پارچه کردستانه سرکفتن سپاس ام جی گله کی سپاس دکن جاده کی دن از بپرسم اگر کسی که بخوازه تشتکی بپرسک لوی درین رخاندنه که کرم کن ام لور دوام بکن
Di serî de dikarin xwe bidin nas kirin? Serî de ez xêratna tevê hevalan dikim. Ez Leyla ji Amedê hevseroka Demnetê. Ama ez sanki Türkiye haber özledim. Başta Şengal üzerinde ben çok konuşmayı düşünmüyordum aslında. Biraz heyecanlıyım bu konularda ama Şengal söz konusu olunca az bir şey de olsa belirtmek istiyorum. Aslında Şengal evet çok derin bir yara, unutulmayacak bir kirli bir tarihtir. Ama şöyle bir şey ki biz bütün Kürtlerin tarihi hep böyle. Ben Şengal'a benzer Kürtlerin yaşadığı bir tarihi anlatmak istiyorum, değinmek istiyorum. 93'lerde Ahmet'in köylerinde, ilçelerinde aslında biz hepimiz bunu yaşadık. Çocuk yaşta hepimiz o travmaları yaşadık. Kadınlara, çocuklara yapılan işkenceler, ondan sonra gözümüzün önünde çocukların katledilişi, Lice'yi yakarken, köyleri yakarken biz bunu çok gördük. Yani anneler, benim annem mesela o zaman biz küçüktük, annem yoktu evde, babam yoktu. Bizi şeye götürdüler, böyle evden çıkarttılar, evleri yaktılar. Ondan sonra annem benim gelmişti, kimse evde yok. Ayak izlerimizde bizi tanıyıp bizi takip etmişler. Bu çocuklarımın ayak izleri. Böyle ilçe alanında, Lice alanında toplamaları, böyle gençleri çıplak bir şekilde gözlerimizin önünde işkence edilmeleri, böyle kayalıklarda, dağlarda yürütülmesi, yani böyle çocukların cenazesi üzerinde ayaklarımızı atıp yürümemiz, bunları unutmadık. Gözümün önünde Filiz diye bir kız çocuğu vardı, ilkokul 1. sınıftaydı. İlk gördüğüm cenaze oydu, halen de o benim travmam mesela. Gözümün önünde gitmiyor. Hepimiz bu travmalarla büyüdük. Şengal de aynı şekilde. O yüzden biz Kürtler, Kürt kadınları, Kürt gençleri olarak Şengal'in acısını çok iyi anlıyoruz ve bunu hissederek yaşıyoruz ve bunu en içten derinlik duygularımla, hislerimle kınıyorum. Ez dixwazim tiştekî bipirsim. Niha ve qala êş û travmayên xwe yên zaroktiyê kir. Me li vê derê pir berfireh jî nîqaş kir. Tevî wê jî baweriya we ji bo xuşk û biratiya gelan, ji bo serketina vê pêvajoyan dikarin bi me re parve bikin. Tenê wekî hestê xwe jî be. Yani anlatabilirim ama bu kendi şahsımda içtenlikle sindirebilmişim, hayır sindirmemişim. Evet diyoruz ki halklarla bir sorunumuz yok, var aslında. Olmadı değil. Biz halklarla da bu sorunu çok yaşadık, çok dışlandık. Hastanelerimi söyleyelim, okuldakilerimi söyleyelim. Bize zorla Türkçe öğretilen şeylerimi söyleyelim. Öğretmenlerin yaklaşımı, müdürlerin yaklaşımı, bize zorla andı okutmalarını mı söyleyelim? Yani bu halk, o faşist halkı da biz unutmuyoruz. Yani bunları böyle hemen diyemeyiz, bizim halklarla sorunumuz yok. Biz Türk halkı tarafında halen de dışlanıyoruz. O ırkçılık halen de yapılıyor. Tabii ki istiyoruz ki o ırkçılık bitsin. Her şeye rağmen evet o kardeşlik olsun ama bunun içinde zaman lazım. Böyle ha deyince gidip birbirimize sarılamayız. Canım kardeşim yapamayız. Mümkün değil, kendi hislerim ve ben inanıyorum ki çoğu Kürtlerin %80'i de bunu hissediyor. Hem bizim için hem onlar için bunu sindirmek bu kadar kolay olmuyor. Ama önderliğin önümüze koyduğu bu süreç, biz sonuna kadar önderliğin yanındayız, saygı duyuyoruz. Ve önderliğin çizdiği yol bizim yolumuzdur. Sonunda yine barış diyoruz ve Jinjiyan azad ediyoruz. Ez jî gelekî spas dikim li ser navê Jin TV'yê nirxandinên girîngin li vê derê em ne li ber dadgehekin an tiştekî herkes nêrînê xwe bêje û wekî Birêz Leyla jî niha got tiştekî girîng e. Gelek kes bi vê şêwazî difikirin lê hêvî jî heye, ev hêvî jî ji nirxandinê derdikeve gelekî spasiya we dikin. Spas hoş. Spasiya ve hemûyan dikim ji bo ve bi germahiyê em pêşwazî kirin li vê derê nirxandinên xwe bi me re parve kirin.
دبی کو دما پیش تا برنامه کی دن امین زیادتر نرخاندن جی بگرن لوی داری بلکی هنه کی میوان مهنه کو خواستن جاره کی بنیرن به کچاوا دچه و جبوی جاره کی دیتر ام جی بیا و هیوی دکن جاره کی دن سپاسیا و دکن بری تماشاوان هیجام ایرو لکوملیا زندامه د پلتفرما به جنن لوی داری اند سازیان دا هم ریوبری دکن هند ناف خباتان دا کت دن جبو کو اف پیواجو به شکلی کی باش خورد به پیش و بکه من ایرین جنان درباره پیواجو اشتی و جواکا دموکراتیک دا پرسی ما هستن وان جبوی فرمان هفتی و چاران یا لدیجی شنگالی لدیجی ازدیان پرسی ویا وایجی ام گیشتن داویا برنامه خو حتی جاری کردن ببینن دنبال خیر و خوشی دادن باش.